re simolotse tiro ya rona ke bidiwa Mmasebolao ke tlebe ke le mongwe wa batsamaisa tiro ke tshwaraganetse le Rre Sholo ga o laole mme batolokedi ba rona ke Rre Quinton le Rre Medupi Modimo a lesego hatse ke tlile go kopa mongwe moithaopi a le mongwe hela go tla go le bulela tiro ye ka thapelo ka sehela seo ga moithaopi a emela go pele go tla go re tseela thapelo Rapele motsadi Modimo re tshwara re tsantse re go leboga re lebogela letsatsi ile ke thata le nno go ya ga gore be re kgonna go tla go ithana rala hano e se ka tlwaelo kgosi ya kgalalelo ile ka ntata ya se se diragetseng hano kgosi ya kgalalelo rala amagela moya wa ga emelang kgosi ya kgalalelo ke mothanga gago yo na go inetse gore go tla go direla nako e le tale nako e sa bete kgosi ya kgalalelo ke ka jalo re phuthegileng ga mo kgosi ya kgalalelo mme ebile re go laletsa go tsene le rona tsotlhe tse re tla di dirang ga ene tse di eteletsweng ko wena kgosi ya kgalalelo ama bana ba gago bone ba bakileng ba tshela le emelang bogolo jang ba banne ba tshwana le ene kgosi ya kgalalelo le rona ba lebile ra amana nae ka tsela efe kana ka tsela e fela kgosi ya kgalalelo go rometsa moya gago wa kgomotso mo go rona mme kgosi ya kgalalelo go neela nako e re go neela tiro e kgosi ya kgalalelo gore moya o boitshepo go laole tsotlhe tse seng tsa gago kgosi ya kgalalelo o di kgaphele kgakala re kopa tse tsotlhe ka Jesu Kriste morena wa rona amen mme mo nako ya gompieno ke tlebe ke bileditse ka kwano mogokgo wa sekolo mme Mamoka go tla go re amogela ke sa Modimo ene rona ba beso ke tsa ke re ke letsatsi le le kgethileng ke Modimo ga se tsatsi le le kgethileng ke motho ana male madi nna re sa itsae ka ka sebaka se le go fokane hano go bua le ka rone le baka la go latlhegelwa ke mokaodi wa rona mme re ke ka rona re emela boikwatlhai mme ke re tiro ya me e nyenyane ke go lo amogela mo sekeleng se sa Ramotswa Center for Deaf Education ke re ba gaetso go botlhoko mo dipelong tsa rona rotlhe re latlhegetse rotlhe mme hana ya ka mo tsamaisa tiro a sa tswa go bua a re lekeng go supa gore re tsile boipelong jwa letsatsi la motho ne re tshela le ene boipelo jwa letsatsi la motho o neng a le lorato mo bathong re tsile go ipelela legolwane ka tsone le mogolo meno a legolwane motiemelang re ipelela mokgethwa wa Modimo re ipelela letsatsi la motho e leng gore o na itse Modimo a tsene mo setšhabeng ke letsatsi le leng gore ha re mo gopola ka lone ra re rena ke batho re bantsi bogolo jang ba tlhoka kutlo jaaka re bona ne setse ebile a eteletse kereke ya bone pele ke re ba gaetsho a re se ka ra rothisa dikeledi tse dintsi thata mo gompieno ya ka re le ga di tlile go supa kgomotso re tsile go dira kgomotso mo lelapeng lwa re emelang re tsile go le re kgomotso mo setšhabeng mo ditsaleng tsa gagwe botlhe re bana tshela le rona le banya re bereka le ene ke re tota re supang boipelo hela yaka motsamaisatiro a sa tswa go bua a re ha se hela se ntshiwa re setse ka mašetla e re ba re tswang ha re tswe ha pelo tsa rona di tlhogogetse pelo tsa rona di tsenwe ke phego
le bone ba lelapa le ra emelang ba sa tlala ka kutlwa botlhoko ba sa tlala ka bohutsana jo bontsi mme ke re ka magoko a ka lo ba getso ke a lo amogela mo sekeneng se sa rona ke a lo amogela mo tirelong ya letsatsi la gompieno ya go ipelela letsatsi la botshelo jwa ga rre o moruti emelang Moikwatlhai ke re lo amogelesegile se salang hela ke gona gore matlwana a rona a boitiketso o tswa yana tswela ka ko morago ke gona ha e leng gore re ka itapolosa teng ha re na le keletso go ka itapolosa mme ke re ga se gantsi ke bua ka dintja gonne kwano re nna le bana hela ba bantle ba lorato jaaka lo bona ntse ba taboga ba lona la ditilo jaana ga gona mo go tembo dintja di bohilwe a re amogelesegeng betso thank you motsamaisa tiro ke a leboga. Thank you. For me to live is Christ and to die is gain. That is why Baba Swela Momorena Jesu. Hagona kutlo bohloko e tshwanetseng go nna. Ka gore mo go ene o bona again a boetse instead of gore o ka be re go latlhegetswe o gain. Yaano ya ka re setse re buile re simolla go celebrate botshelo. Amen. Ke kopa go utlwa amen. Modimo a lesegogatse a re nne le botshelo hela jalo e tle re ka moso ha re ya go pele re ya go gomotsa e be rona re setse re gomotsegile re gomoditswe ke gone go itumela mo morene. Modimo a lesegogatse ka lebaka la nako ke tle be ke tlodile jalo mo lenaneong re na le re Sitwane o ileng ene o tla batla go bua ka football club ya Home Defenders. Re tla mo tsenya pele ka lebaka la gore go na le kwa tshwanetseng go tabogela teng o tlile go bua ka botshelo jwa motho. Nna ga ke gopola moruti emelang o re sa bolong go bereka lene gore ne re ha tsena ha go mole ha o re mo kopa gore a dire sengwe o tla ba simolla ira motlaenyana teng gore o ipotsa gore a wa gana ka bo dirang ha go tsena hela mo stage mo le mo tshwanetse gore a ba tshega a re nne nchefuli re tshege gonne monate jaaka ne re tshega re na le Modimo a lesegogatse. Dumelang bagaetsho ke lemoge baruti ba rona ke lemoge bagolwane ba sekolo sena matitšhara le botlhe baema ba ka neng ba le teng fale. Bagaetsho ke nna Samuel Chepete Sitwane ke tlo go bua fa ka emelang a na tshamekela setlhopha sa rona sa Home Defenders. Na yo fano ke nna motlhami wa setlhopha sa go teng Home Defenders ke ne ke le mokatisi wa sone. Emelang se nka buang ka sone ke goreng ke solofela goreng nako ya ha re tla re le ba Home Defenders re tla go kopa lebala la magopane ka ne re tshamekela mo go lone sekolo se ke dumela ke re ga ke sa fose gongwe ka nna bone ba ntla mo wa bone ke ona le ona ke dumela gore o ka re ke bone ba ntla ba tsena mo sekolong ga ke sa fose gongwe mo go kana mangaka nkgakolo ka gore go bogolo ke bogologolo ke dumela gore ke bo 70s ka gore setlhopha sena re se formile ka nna ka bo 76 mme bo emelang ke ga e le gore ba tla batla go joina setlhopha sena sa rona. O nana ditsala tsa gagwe e nngwe ke le ka kwa ke lebala leina la gago mpolele leina la gago so ke bone bankana ba rona ba nne re tshameka o mongwe ke o ka umara o bereka ko sepatela la ba bone ke bone bana ba nne re na le bone ka ba nna ka gore tota ke motsadi wa bone jaanong ona emelang o na tshameka bolo ba gaetsho o na tshameka ka go letlhakoreng la moja mo robitsa re ke number 7 e ne le motho strong o na taboga o na betsa raga go utlwala o na kora mo ya re ga se na o kora ba ta itumetse ona gore mo itumetse tota
mme ba gaetso ngwana ona ke ngwana o ne a le bonolo a reetsa kana mo footballong ga gona mo tlhoka kutlo mo footballong ga o mo raya jaana di-sign tsa teng ala di motlhofu le nna ka gore ne le ngwana o lerato le nna ke na le lerato mo go ene ke le mokatisi ga ne ke bua le ene ne go sa tlhoke gore re ire di-sign so se go teng lerato ke gore ga o rata motho lerato la bua ko lerato la bua ka matlho yana ka sengwe le sengwe jaanong o na a kgona go lema gore ka reng ga re katisa re neeletsana ka metshameko ya football jaanong wa gaetsho ke letse ke utlwe maabane ke gone ke boneng maabane mo maranyane gore ngwana a rona o re tlogetse jaanong ya be re gompieno ne re mo putigong ko go mankga ke ga mongwe a nteletsa mongwe wa rona wa setlhopha sa bogologolo sa Home Defenders a mpolelela gore kana ngwana o ile yana go tlhokega gore mongwe wa rona a tle go ema jaanong ga ke na jaanong se se tona ke gore magaetso ke tla kopa maitshwarelo mo go lona go be ke le senyeditse porokoreme ka gore ke na le mosepelo o ke o tabogelang thata ko ga borone jaanong bagaetsong se nka se kanela ka ngwana o kore e ne e le ngwana o lerato hela thata a utlwa jaanong o ne a tlogela kgwela a dinao jalo a tsena mo boruting jaanong le nna kana ka ke ntse ke santse ke berekela ka kwa ra nna ra kgaogana ka nako eo mme ra ne re kopana fela re dumedisana hela jalo ka lerato bagaetsho ga ke na mantsi ke re a ngwa wa emelang morabale ka kagiso bagaetsho ke a leboga amen ya ka ke buile mongwe le mongwe ga ka bua sebaka ga o tlile go tsaya nako a bua re bua ka monna o e leng gore o contributile mo botshelong jwa rona re le bantsi jwa bana ba sekolo jwa babereki ka ene yaanong ebile wa kgona go utlwa gore le ko motseng o teng modimo a lesego gatse e tla re ka segela seo se le sekhutshwane ke be ke emeleditse Rre Sholo ga o laolwe e le ene mooki wa rona Sholo, in la make Sholo. Okay, let's sign out the Sholo. So, before I moved to Melang, on have Wallen now.
What happened? The couple of them are top. Before the top. Calaborao. Budirahara. Una luala. Ulai. Mala. Hote hela pulei kata. Asi softi now millet. Una na yo ya con Tony. Zasilo te aso pola yang Tony. Kutela mai dibu wa bole buki. Bole tata. Ahema ka tobolo. Ka ho hape ka ha san le bata hape. Ni ho eta ho ne ho tuka ta ho natata. Malamu tingalo. Na você só quer tiro te larva. Kamu so kalabone. Kamu tamara sepatela. Você patela quando de bonanga. Emela ba mulela kaputada. Bona bulela dokta. Mahtal salamush. Salam, você patela com a matada. Language é guarraio. Como que esse livro que tem uma para o guarro mala, a cara não sustentaram. In cantela mahadis, aba mucanta, aba dar. Na cavalo da siama. Emelanga sogo lava o poeira por la bi. Você bateu um quase na pintura, assim na frente. Mala, a vaia la bi. A boca na botuca. A boca na botuca nha. Cala bone. Ma ban cala por a buquiti. Ali no cai do tubo. Mahita lutobo ufuku mopini. Aluwi jalo mutubo lima otoa alu mutubo. Le bakalile le Friday. Kala botan. Mohon nabu tukanyana rem muetela ramona. Papa utole aba utwa mata muetela ba mwana le utwa ntare nyane kristian mihela. Baba re ntare pai kristian. Gasta tertaha stontaha mantaha. Auntu tamahana kwenti tama ubata hutama ya pa kutupatela pagela hakituha abana wa arwa tabawa pagela ala simula na ka hantu pili kon twanong kwa urahesi abana mutu abawa wala billaha Mimi tumana wan hamstana. Mimi wa utori ko rawa musaji rahala hai tu rahala uto tutu moto ani hai tu tuli kan temala mo tuli kule e bai puta mo kule awo pele ba ti ba hakamala ba bona awle ba mo ta berasi pate na ka ba bulan Otoka his Ngakawa kwa raba uwa awa sa amuliba Taba uwa mulipi lui Nayan puluhan ng taon communication Jauh na communication
monna ka mo ka hore emela ni ya ko tawa why man why nada mo ta ba ya tu ba dai kai tidak enak jompa konfirmasi karena jadi tak sedikit dari tadi Kona na paela na kawa ko so ang kamu so ko pa na ka so dilit now pibe ko mo boy da ko wala mo di fa na ka ni ke si now ta le ka ha ba mo ta na ka ko na le na ka lu ku le na ka ho na lo na ko to ya na ra o tla ja ni lu na ba u na mo di si ya le mo amen Muji mumalite hayo matata hayo matata hayo muji mumalite hayo matata hayo matata hayo muji re emetse malome go tla go bua mo boemong jwa botsadi o tla nna teng mo nakong e khutshwane yaanong ke tlebe ke ikokobeditse ke bitsa mogolwane ko tirong the executive director of the Botswana Society for the Deaf me Mamokgosi hayo matata ya ntumedisa wa modimo ka leina le maatla la ga Kgosi Jesu ba re tshunta ke tse sebaka se ke le moge go tsa dijotlhe jo go leng teng hano bogolo jang mo go sekolo mo go tswa go Ramotsa Secondary School le matishara a gagwe ke be ke le moge le bone botsadi ba ga mo bitemelang ke le moge executive director ya boadi e bo mme ke wagile go tswa go association ya bone mme ke batla gape gore ba gaetso ke se sebaka se tota go menagane ke le moge bo tishara ba rona ba bagologolo go dira dijotlhe jo bo neng go direla mo sekolong sena bo e leng go dirile ga butlwa Mokgosi bo o iphamatsa ba gore botleka kwamo gore re makgona tsotlhe bo mme matlhale rwa bo mma ba leseng ba ba godisitseng ba beele ga bo emelang e le bo mmeitrone gone gana le botlhe ba e leng gore ga ke a kgona go ba lemoga ba tla nkinela diatla metsing le bone baruti ba rona ba letsatsi ke rata ke tse sebaka se ba gaetsho ke ba lemoge ke batla go supa gore ga it takes the whole village to raise up a child emelang ke mongwe wa bana ba e leng gore o dirile thata ebile ga go thona gore re mo sebakeng se re leng mo go sone gompieno jaaka ga a buile re ebe re bona botsadi jo e leng gore bukile ba nna le seabe mo botshelong jwa gagwe gore be ba godisitse ngwana wa mosimane o ileng a gola a nna monna a ba a nna le sone seabe sa gore le ene a godise ba bangwe ba batlang ko morago ga gagwe ba geso re lebogile hela thata go bo le ka kwano gompieno go tla gore gomotsa jaanong se nna ke se emetseng ga mo bosadi ke go bua hela gore ke kopane kae le moruti emelang ke ka supa hela gore ke supe gore moruti emelang ke kopane le ene ka 1998 o ke nako e neng moruti emelang
ba berekela hana ke ngwana mongwe wa bana ba barataro ba ba dirileng ditso mo lefatsheng le la rona la Botswana. Ke bana ba ntlha ba goromente wa rona wa Botswana a neng a itemogela ka bone gore le bone ba tshwanelwa ke gore ba tsene sekolo. Ne re na le bana ba le barataro ke ha ke gopola sentle ene moruti emelang e le Chebukane e le Itumeleng e le Sithadiso Butaleng golo a go robetseng le ba bangwe ba ileng gore ke le bala maina a bone. Ke bana bone ba barataro ba ba simolotseng ba ba butseng dikgoro gore goromente a itemogele gore kante motlhoka kutlwelele a ka tsena mo sekolong a ithuta a rutega a nna le lesedi a ba nna le botshelo a nna le boikarabelo. Ga e le gore re gopola sentle ka dingwaga tsone tseo tse di ko morago-rago nne go sa solofele gore a motho ba kutlwelene a ka nna le yone seabe kana a fiwa tšhono ya go ka tsena sekolo. Gape ke be ke supa gore ebile gape go ne go sa le mosege gore a mona le bogole a tota le ene a ona le tshwanelo ya gore a ka tsena sekolo. Mme nne ga isupa ka tsone dingwaga tsone tseo ka nako tsone tseo tsa bo moruti emelang re na le bo Dr. Ian Kennedy ga le mosega jalo gore ba tlhoka kutlwe le bone ba ka kgona ba gešo jaaka re bona go le gompieno e tletse mme ebile ba bangwe ba le ko ntle ba bangwe ebile ba sa kgona go tla kwano. Jaanong e ne ya re gone gone ka 1998 ga emelang a tswa mo a ne a bereka gone mo sekolong mona a dira ko bakery a boa gape a tsena sekolo sa gagwe ko moithuti a ithuta go dira ka matlalo a le ko moithuti home craft a ithuta go dira ditlhako a ithuta go dira ko dibeke jalo ya re ntse re tsweletse ke moruti emelang ka nantsa a le mo matlhong a rona a fapogela mo go rona a tswa a ya go dira sekolo sa gago sa boruti sa theology ko Zambia e le gore yaanong go na le bangwe ba missionary mongwe wa the Baptist Church re ba solofetse ba lenda ka thuyana go tswa ko America ba e leng gore ke bone ba ba neng ba mo fa yone tšhono eo ba mmona gore ngwana o e kare ka moso a nne le bokgoni kana bana ba rona gore a go kerekeng ba misa thata mme ba lemoga le bone go tshwanetse gore motlhoka kutlo babina ga ba ka nna le moruti wa motlhoka kutlo lefoko la modimo le ka ela sentle le ka tlhaloganyela sentle jaaka le dibuka mo diruteng a bua e le gore o ntsha ngongora gore tota ene o na le tumelo ya gore moruti emelang o ka ba sa bulang ga nne e le gore dingaka ba ne ba tlhaloganya puo ya ga moruti emelang mme moruti emelang bona a tswelela jalo ka meso a go ithutela sekolo sa boruti dingwaga di ka nna 2 a boa ga a fetsa sekolo sa gagwe a boela kwano gone a senta gone kopana a feta ra mo hira a bereka e le house father ga e le house father jalo na tlhokometse bana mo di-hosteleng ke ene e le motlhokomedi wa bone mme a re go ntse go tsweletse jalo a tlogela a bona mafulo a matalana a hirwa ke bangwe ba e leng gore ko ba dira ka dikhamera mo khampaneng nngwe mo Connectors a bereka ko ka lebaka la ngwaga tse 3 mme ile ka 2013 a ba tlogela ko le gore ya mo o thapiwa ke Botswana Society for the Deaf full time e le morutisi wa puo ya diatla mme ke batla go supa gore ba geso emelang o na ana le bokgoni jo bo teleletseng matishara a rona a puo ya diatla ba farologana ka dilebele tsa bone kana ka bokgoni jwa bone mme ke batla go supa gore moruti emelang o ne a ruta ditlelase tsotlhe o re ga tishara wa level 1 a seo o na a tsena ga tishara wa level 2 a seo wa tsena ene hela tota hela tlelase ya gagwe e le ko godimo ya level 3 emelang o ile a tswelela hela jalo a ruta gone mo ditlelaseng tsone tseo a ruta yone puo ya diatla mme gape go ntse go le mo ke batla go supa gore ke motho e leng gore mo botshelong ba gago o a shebile go le bontsi thata ga se gone kane go bereka ga gago e ne le go ruta yone sign language e ne e le motho o dirisiwang ke goromente wa lefatshe le la Botswana thata mo dithuta se ka dipuisano tse di farologaneng le ene le mo dithutong tsa gagwe ya la bontleng ga yone theology o ithutela buka ke motho e leng gore o tseleletse dikhosi
at SADC level e go ke motho go ithutela dithuto tsa boeteledipele a ithutela dithuto tsa ditogamaano bo di-strategic plan a ithutela dithuto tse di farologaneng tsa go bona gore mme thuto e ya batlhoka tota e ka tokafadiwa jang ke motho o tsereng seabe mo bukeng ya ntlha ya Sanlam Resource Group la Botswana na le seabe bile a nna ba go baneng ba developa wele butaing mme le go ntleng ga mo ga bona tsa dirisiwa le ke mafatshe a re bapileng lone mo temelang go ne a dira tiro hela e leng gore tota e botlhokwa thata ke be ke supa gore le mo baneng ba rona le go tirong le re dirisa hela as a counselor ngwana ga a tswa mo tseleng re ne ra go moruti emelang moruti re go ka go go ditse ngwana ke tlo a fapoga mo le ka go bua le ene e ne le motho o re thusang thata le mo dikolong mo tsa rona ke mo ra mo tsa secondary ke kwano bana ga ba tloga ba kwala mo go a bueletsa ba ka itse mo orientation ya standard 7 kana bana ba simolola go kwala re go ba mo ruti go rata go ba bana ba rona ka thapelo pila ga ba simolola ditlhatlhobo tsa bona nna a dira la setšhaba thata ka sontaga le sontaga ne le motho yo ba ga le mo sekolong mone a sa bana ba bannyenyane le gore o ba ruta for Sunday school a ba ruta Bible mme le go kerekeng a ntse a tshwere hela jaanong re ntse re na le ene re tshwaragane le ene re bereka le ene go le molemo thata ebile a setse a recognize-iwa ke makalana ka go farologana na setse a itsege a o tsena ko OP a gona le workshop ga tse moruti emelang a gona le se ga tse kopa gore moruti emelang a tle ka kwamo yaanong re ka lemoga gore tota ra lemoga gore moruti emelang mo na le mosola o kae kana o dirile impact e kae mo matshelong a ba ba neng ba tshelela gaufi le ene le ba ba kgakala le ene le mo go goromente wa rona wa Botswana ka kakaretso mme ebile gape ke letsupa gore le kwa ntleng ga moo e ne le lone leloko lone la association eo le ya batlhokabotlhoko ke motho e le gore o ne a tsena gongwe le gongwe ebile o ne a dira ka botlalo ka bokgabane yaanong ga ke setse ke tla go tsena ko tirong gore e ne le motho o ntse jang e ne le motho o tsena tsa bageso ya re go le gantsi re ne re bua ka bonaka jwa batho ba di-business ne ke santse le re bua maloba ka mantsa ga re le ko tirong di ra ba direkanna ke barakela ga gona gongwe go monate jaaka go appreciate-wa ga o santsane go le mo botshelong go botlhokwa go bua ka motho a di-business tota wa go bolelela ba ba setseng ene go tsamaya ka sa itse gore tota ke motho o ntseng jang ke le ka ba ka tlhalosa gore tota ba geso sephiri behind go bolela motho a santsana a tshela go mo tlisetsa botsogo mo moweng ebile go dira gore a bereke ka bonatla ebile go dira gore le ene a itemoga gore ka ntogoloka ke motho yaanong ba geso ke tota re ka ithuta gona re appreciate batho ga ba le mo bofelong moruti emelang o na ka le boikarabelo jo go tona ko ofising ya rona ko gagolo ke ene ne le radilotlogo tsa diofisi tse le tsotlhe ga di re 7 o'clock kana 6:30 moruti emelang o mo ofising ke mo na re bulela ga se o lwa go itshupa gore bangwe ba re tsanang late ba go tlhala ofisi e beilwe e ne le motho o na le boikarabelo jo bo ko godimo thata moruti emelang e ne le motho o didimetseng mme e le rre o ntlotlang e ne le motho o itseng go dirisana le batho e ne le motho o metlae jaaka buka go teng le motho o metlae go le gantsi ne etse le go teng le gopa go eme o rapela o tlo go batla gore before a ka simolola thapelo e le re segile pele a ba nna sira sa ba jaanong a re rapeleng e ne le motho o ntseng yana jaanong e ne le motho o tselang ka monyenyo nako le nako le ga nna na le diemo moruti emelang o na ka ska letsa gore seemo se e leng gore kana se kwa ga gagwe kana se ko kae a se le re mo tirong e ne le motho o pelo e thata o itseng gore dilo o di handla ka tsela e ntseng jang a supa boruti jwa gagwe le bonna jwa gagwe le boikarabelo jwa gagwe e ne le motho o o tsang dilo segolo di la di tsaka stress ga ke tswa mo yo ya go tirong ke batla go tsena ka jaanong ke a letsa ke tsene ka go botlhogong jwa ga moruti emelang ba gaetso moruti emelang nna ke tla re o lwetse ka lebaka he was a fighter ne re tshela le ene rona ne ke tse gore re mo tlhokomela jang ke motho o nna a sa tsoge sentle
mme go sa tsogeng sentle mona e ne se gongwe e leng gore tota re ka tlhaba mogosi ka bone. Nna ke tswa go itemogela bokoa jwa go mogosi emelang around bo 2016-17 e le gore ke mo bile gore a tseye bana ba ba neng ba tsena sekolo go ditse gore a ye go ba toropela mo tseleng a ba nna le a theka ntse a kgwetsa. Moruti emelang o na na le bothata jwa go tika jwa go wa, mme ebile gape go ntse jalo o na le mo a tsa tsone dipilisi tsa teng, gape a na le BP, mme o no ka seka wa molemo mo ga ka gore le mo tsang smart go gola nako gore le mo go lo ba ntse le mo meeting re le gone a ba nna le data tech go rena ga gota wa o tobana era go nna serious ebile ga a kgaratlhile ga a reng o tla bo gona re ntse bua le ene le gore mo ke emelang ga re spoint go tshebelele le go ya go butsi ba bone ba ne ba itse gore ra bone kana moruti wa bone o tlhoka botso go jang ba ne ba itse gore ba mo thusa jang, mme ebile ba ne ba sa dipina ka gone gore ba ne ba go tsaya gore ke botsogo jwa gagwe jwa a tshelang botsogo jwa a tshelang ka jone tsatsi le letsatsi. And then ga re santsane re le foo a ba tloga ka nna le mathata a go nna le BP le one BP ena ke gopola nako nngwe ke mokgweetsa dibusa ga tleliniking ya ko bontleng e le gore nako a teng o ne a tsenetswe ke dipilisi mme ebile a sa tsoga ke raya gore ene ke motho o ntse ntse a tsamaya ka bolwetse le ga nne bo sa mo latlhega a base. Jaanong maabane jaana that was Sunday wa di-3 ga ke sa fofe ga re tswa mo go Sontaga sone so moruti emelang o ile a tlhoka go nna le botsogo, mme ka sepipi a tshwara Pastor Mitubela re ga ke mona dikutlwa mme o ikadile ko kerekeng ya ba tlhoka kutlwa ke moruti ga a riana mme ene ke la ngwetsi ga se monagami mo tlhoka kutlwa a ba letsa moruti wa gagwe bana a mmolelela gore rra ga ke a tsoga ebile ke paletswe le ebile ke go tsoga go raya gore rre ga ba lala ka mafoko ao ga ke ela ka Mantaga ke lediwa ke ene rre ga nana le mmamogadi ke mo sekolong mo nna ke na le bomogolo ke a lediwa ke bolelelwa gore moruti emelang kana ga a tsoga mme ebile maabane o letsa a baletswe le ko gone go tsoga le gompieno o baletswe ke go tla mo tirong ke be ke ba rake nyane ka ke hetsene se ke se dirang ke tle ke laele go mogokgo ke be ke taboga ke a boga moruti emelang ke ne ka dira jalo ba gaetsho ka tsamaya ke a boga moruti emelang ke tlhetse moruti emelang a le teng le bana botlhe ngwana a go a sa ya tirong mosadi a sa ya tirong ebile monna wa mosadi le ena a tsile ko lapeng le ngwana ke be ke tlhala le gore ena ga teng o robetse be ba mososa mme ena moruti emelang ga ka utlwile a le bright go sa lebe go 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 na le botlhoko go be go go ke be ke ta ke nna ga lele ke mo lekola a inte go isa gore nya mme maabane a mpore stroke ke ne re ga ke re ke fila mphamo wa me wa left ke ne ke sa utlwile ga ile seng mme go nteng ke siane ke botoka ya rata ya no ka gore ke itse gore batho ba botho ba go ba re ka botsa le ke mo tsora a mme wena o ntse o na dipilisi tsa BP sentle abantwana nya ke ke una dipilisi tsa BP sentle ke be ke mo ngwana wa gago be le go bua gore nya mme dipilisi tsa ga papa di se tsena le ditharo ke be ke ba bopa gore ke le ka medication wa fiong mo sepatleleng maabane ga ke lebelela medication ka go ke vitamin B le na le paracetamol ke be ke ipotsa gore vitamin B le paracetamol mo stroke tota ga di dire ka tlang ga kae ke be ke mo kopa gore mme wena ka gore a mme dipilisi ke tse di a fela a tse di le tharo tsa BP ke a kopa ka tswetswe o be ke so dipilisi tse tsa fela o be ke so wa go ditile nya ile gore re nna era go a ba tlolang bolela ka mara ha o be ke tseng a sa dire ke se di mme a le bright a tsogile a siane le a go kgantile ke mo kopa ke kopa go bita go rusa ya mo le nna ke a tsamaya ke na le lo se ke go shika ka go tsule lengwe la ga rona ka kwana ke le ke tsamaya ka la boraro that was on Monday la go pedi ga ra mo tsora ka la boraro ba go ofisi ya rona ba taka kwano le bone le ba go ba gore se di teng ya ka mo butile mo tlhola ba feta ka mo butile ba feta mo butile a le bright a siane jaanong ka la go ne phakela
ke go meeting go ke leng teng ko ke le bua mogala ke twa go te kana mmara na di kgantse ke di kgantse a inyama kana moruti o re tlogetse mme moruti ga a re tlogela jana o re tlogela jana le gore o tsogile hela sentle o tsena mo ba fumong a re wa thapa nna go pegela go motho awa o le thu a re tsa ditlhaele gore moruti ole ga itire sepe e be e le gore moruti a mongwe a tla wa busiwa sepatela wa tswa go tla a setipaiwa gore ga a sa tlhole a le mo boserong yaanong ba geso tota dikgang tse dingwe di mo malapeng di mo malapeng jaaka resolo a ntse a bua tota puo ya diatla ena e baya ba tlhoka kutlwa ka ko bosing moruti a mela gona a tlile vitamin B le paracetamol moruti a melang jaaka ga nna a tlile vitamin B le paracetamol jaana jaaka le ene resolo-solo a bua gore ka na mme gone mme le gompieno ke a kgoba-kgoba ngaka o nna re ke lebedi go nna go teseng tota ga gongwe re na le go fila gore gora gore go tlhoka kana go tlhaela kana yone communication e leng gore nako le nako ya robega kana ga e go botse sentle e na le go sa baeleng sentle tota ke batla go ipotsa gore a ene ngaka a ona a focusitse hela mo stroke kana ona a focusitse mo maleng a omeletseng ba utlwane jang le moruti emelang ga gona go o itseng yaanong mafoko a me a bofelo hela tota hela ke go kgothatsa tšhaba e ba mena ba geso gore dithuto tse tsa puo ya diatla ke kopa ka tsweetswe ba geso gore a re nneng la kgatlhego ka gore le nna ba nno gore la ka moso ga letlhaba le tlo go tlhabela le ntse jang mogate bogole ga botsalo le motho ebile ga re ntse re eja jaana le kutlwa lone e ya ko tlase yaanong a re le teng fela gore re tseye kgato re ithute puo ya diatla re accommodate bana they are part of us mme re a dumela le gape ka gore change gate ga se ya madi ela re dumela gore tla re mo tsamaong ya nako ka goromente elele ke o kitse go tlatla goromente otlhe ngwena dinao ka nako di tle di tsiboga ga re itse yaanong ka one mafoko ao ba geso ne ke re ka re o ba lelapa le gore a mo ikwatlhaisi ka lotlheleleleng fano le ba tlhoka kutlwo le re ba geso a re go motsegeng tota rona ka kwano mo Botswana Society for the Deaf le tšhaba e yotlhe ya ba tlhoka kutlwo re latlhegetse mo re sa itseng gore tota ga dira go simolola ga kae mme ke dumela gore modimo gang ke o balelwa ke sepe modimo gang ke o latlha gope ga mo bulega phatlha modimo ene wa bantsa itse gore ko pele o lebetseng a mo ya gagwe o robale ka kagiso amen
mo go rona ne le moruti segolo ya mo go nna ga ke gola ka dinako tsotlhe ne ke nna ke golagane le ene moruti emela leina la me ke Sara kila le tsena gone hana mo Ramotswa ke ya ka ke itsile moruti emelang o ne a nthuta le ha ke sena matla ka ntlha utlwa botlhoko ke tla iteka moruti emelang tota ne le motho yo o siameng thata hela ya ka re utlwile dibui ka go farologana o ne a ruta baebile e ne se moruti hela mo go rona mo tšhabeng ya batlhokakutlo e ne le ra rona ka gore re godisitse re le bantsi o na tletse monyenyo lorato a tshega re fa a tlaopa o no ka se kwa mmona a ngadile kana a gapane le mongwe ga a ka fitlhela o ngadile go o tla go shapa ka lefoko la modimo hela ba go tlogela yang ga lekgotla la boate la batlhokakutlo le lengwe le tla tlhomiwa ka 1997 ne re bereka le Padi a bereka le batlhokakutlo ba bangwe ba ba golwane re le mmogo le batlhokakutlo ra tsosa one mokgatlho ona wa batlhokakutlo o bidiwang Bowate go nna le kitso ke ka gone ka ngwago wa 1997 moruti emelang e ne le presidente mme ne re bereka le World Federation for the Deaf moruti emelang a re buelela mokgatlho go tsoga moruti emelang ka gana ntse a re ruta e le moeteledipele ga re ra itlhoboga re etletsa gore re emelele re tsoge re itirele re supe gore re le batlhokakutlo ra kgona ke tsene moruti emelang a re se rutile ka boeteledipele ba gagwe ga ne re na le seemo dikgotlang o ne a tla ko go rona a tla ko go wena o nang le mothata a go botsolose tota go itlhetleng a bona tsela ya go rarabolola bothata boo mo regioneng ena ya Sadeke o ne a irile gore go nne le botsalano tota batho ba itse le gone ka Sadeke go tlogeng ka 1997 go ema ka 2002 Sadeke ne itse tota ga lekgotla lena la Bowate le le teng re latlhegetswe ke mopresidente kana taotona wa lekgotla la rona taotona wa ntlha wa lekgotla la rona bo mahatsha a re dikologileng kana ba rometse matshidiso a one gore ba re gomotsa nna tota ke gakologela dinako tsa ga re gola o ne a re kgalema tota thupa e ne e lla e le ra rona a sa rate boitshwaro jo bo maswe ka ne re sena le batsadi hana re le mo boding e ne le ene motsadi wa rona ne le ruragela yo lorato mo go rona ga ise ke le go nne le tlhokwa kutlwisisano ka lobaka fitlheleng a re latlhegela mo yone nako ena dikgwetlho ne di le teng a nna ntse a tsena le mo makgotleng a re duelela le ga seno na tlogela go nna moeteledipele wa lekgotla la rona kana mogogi wa lekgotla la rona a ise ke a emise go ka boelela batlhokakutlo hela ka kakaretso go tsweng mo lekgotleng ga rona go tsweng mo lekgotleng lena lone la Bowate o na ntse a tswelela hela a re buelela re le batlhokakutlo go tlamepe ne le teng ke ene ne re itse gore o ka re emela mo go yone ga re kitla re lebala ditshego tsagwe ga ke tla ke lebala
ka ha nthokometseng ka teng mo bonyaneng bane. Ena re ngwagona ka mo etela ne ke la go tirong ya gagwe tota e le gore ne ke rumilwe ke ile go ira tsa tiro, mme ka tla ke mo lekola ya re ke tsena a tshega le nna nthare o fa lebega go wa le go ira sentle o lebega o bumbile nna ga ke nang kwana e ne le one motlae yona a rata go nna a o dira a o bua ka one ke be ke mmolelela gore nyane ke tota nthare mo ngwageng tse pedi tse tharo o tla ba retire-a ba ikela lapeng a ya go gae ko seroa a ya go a go nna molemirui. Ke sone sa neng a sempoleletse gore mo batlo o retire-a ka gore o lapile o godile ka lobaka mo Ramotswa o godisitse Ramotswa mme anong o setse a mo tsene aneng ke nako a gore a ye gae a ye go a go nna molemirui. Mongwe ha mpolelela gore morona kgatela re emelang go tlhokagetse ke ne ka gana go dumela, ke ne ka gana go amogela seo mme ke ne ke na le mogala wa Mmamokgosi ka mo dumedisa ebile ne le matsalo a gagwe sengwe sa go nalo ka mmotsa gore a mme se ke se utlwang ka mo dikemelang ke sone a nrurifaletsa ga e le nnete ke utlwile ke tsidikela ka bona botshelo jwa ka ga ke tshedile le ene ka teng bo feta fa pele ga matlho aka ga nkitla ke lebala gotlhelele o tlhokagalana na le 58 dipelo tsa rona di utlwile botlhoko hela thata le sale ke yotlhe hela e buile gore re latlhegetswe ba tlhoka utlwa ba latlhegetswe hela thata ke moruti emelang a moya wa go robale ka kagisong ko legodimong le bao ba botlhe ba ba robetseng go itlheleleng ka gompieno re utlwile botlhoko hela thata a robale ka kagiso so fala Numero ya ta ekina nayo Ima
Yo emeng ha ke bidiwa ke re Nthebe go tswa go lehatsheng la Kanye mme ka letsalo ke tswa go Serowe go kgoteng ya Botlalaote go ra Sedimo go mothapa ke go eleng gore emelang o togola teng o tsetse teng ke batsadi ba gagwe mme le rre ha mme mmaagwe emelang a tswa go ra Leina ha rre rraagwe ena a bidiwa Bathapa a tswa go Botlalaote e le ngwana wa ga Moikwathai yo e leng gore yo ke rraagwe mogolo emelang rraagwe mogolo le mmaagwe mogolo o ne a bidiwa mosetsana gape Khumo ba ne e le gore ke bone letsalo la ga rraagwe emelang yo e leng gore ke godile le ene go tswa monyenyaneng ja gagwe emelang yone ka ithalere ha sekwele setswa rona ka kwa go ra Sedimo meraka ya rona ne le side ya ka go Matšhaneng ha go sekwele setswa kana dikwele di tswalwa o ta ba re ke batla go ya go Rakgadi go mo reke ene e bua go Tindi memelang e ne le motho e leng gore nna rata batho hela jaaka le na go tsebithela di bua ka ene rothonti wa bua so se le sengwe hela emelang go tswe bonyenyaneng ja gagwe e ne le motho wa tumelo le ha ne le gore tota ne le motho o na a tshwenya mme ne le motho o na a dumela thata mo modimong ke gakologalo hela jaana le maabane yana hela jaana e ne ke no ka re modimo no mosebetsi ile ka October o na tsa family ya gagwe yotlhe a isa go Mahalape go ne go tlhokagetse ntsala e Maagwe a tsa rwele bana ba rona kiba Bosonjami wo ba itse gore ba tswa ga kae ga itwa ke re emela le motho ne modimo a tsamalele o ne o mo kaela tota gore itse re na go nngwe ke bo ke seyo bana ba ba tla sala ga kae mme bo ke re themona go nya gompieno ke rata ke leboga thata sekwele sa tsamaile mo go sone a rutuntsha le rona go lapeng o ka re ke lesika le ne la abetswe re na le bana ba e leng gore ke ba mohuta o emelang a tsamaile a le mo gone ba bangwe na ba hetsa bo form 3 ka kwano ba e leng gore gompieno ne re sologetse gore gongwe go ya di-senioreng emelang o tabantse a ba tataisa mme hela thekere ka go emela botsadi jo ra Moikwathai re teng le bana ba e leng gore gompieno ba sa tswa go kwala ba ga emelang nna ba tse ba na le modimo gore modimo a ba tataise gore mo dithutong tsele tsa bone ba ya go fenya ha santse batsadi ba bona kgotsa ba kgone go kwala basadi ba bone ba santse ba le mo botshelong mme hela thekere the sekolo ditiro ga la latlhegelo le nosi le rona kwa ra re latlhetswe ke senata ka nna go le nako ga go nna le ngwana wa seemo se sentseng yana ra re Moikwathai o kae o a komodita bana ba rona mo ra motswa ke motho o utlwang ke motho o na le tota le tumelo le maloba le ha re le ko Mahalape kwa a ntse a re a lampona bontsala ka re more nna re tota emela wa reng hela tota ba re nya ne ke re ha ke re lampona bana kiba e ne ke tutsile go laela mme hela tota le nna ka iphatsa pa hela gore tota le nna ka ke ne le mongwe wa batho ba na ke la re tsa rana ha khone le emela a re le ba bela gore ba gompieno ba itse dikwele ke ga lona ya bana ba kwadile le bona gore ha ba tswa ha senior secondary ba ya gae ke ra gore ha le ha o re rwesitse morwalo mme a se morwalo ra itumela o godisitse le ene kwa moe wa gago ha le nteng ke tsa gore le ene wa bona hela gore nya ne ke sala thega le ha ka tswane ditiro di nna ka kwa mo sekwele reso mme ka nama le moya ne re na le lona mme ala ke re ke itumela khodiso ya ga emelang ya ba e leng gore mo nakong ya gompieno o ba rusitse go bona mo ha tsa mante le kwa ditirong o twa ba re yo mo re ka re motho o ne re tshameka didatselele
bangwe go gompinyana go mogolo e ka boetetse ka gore gongwe ka re go tsile molaetsa wa tshoganyetso ke motho ene e le gore ke tswa ko lephata la BDF na ba nna le tšhono ya gore le bone ba eletsa gore ba tle ba moledise mme bo kere ka gore tsatsi le ga se la bogelo gongwe le bone ba yo nna tšhono ka ya gore le bana ba tshameka le bone didatsi le football wena ba tshameka le ene emelang o itiretse leina mo lehatshe la Botswana go tsamaya mahatshe a kana-kana ga se mang le mang re le Batswana re na le go potetsa gore nya tota re na ka go utlwa botlhoko mme emela nne le motho e leng gore o flexible le mo batsading ba teng ba e leng gore gongwe le ka mosole o tsana kwa ga mmangwatoko a le tlo ipotsa gore na re emelang ka o ka rena ba le bararo kwa e go na le dihathogo tse e leng gore di tshwana le ene emela mo lehatsheng le o itogetse ka lebaka la thuto ena a e ruta le bontsa le bana ba sala ko morago yone e le gore gompieno yana le bangwe rona yana malobanyana o kile nna nthomela buka a ko bo ithute ke le sone nako ga ke bua le wena ga ke sa tshware emelang leo ke re le motogolo wa gago na kwa menwaneng ya rona a rita a ntse a le mogolo hela jang gore tshwarang puo ye ga se puo e leng gore nya e ka tlhedisa dithong mme hela the ke re the boemeng jo ra moikotlhai ke moletso o tswang go go bone hela gore the re na le lona ka kwano re na le lona le bana ba santseng go ipieno jana a le ka a ba tlogetseng ba santse ba le mo dikolong re ba tshwaraganne le lona re ba tshwaraganne le lona le one puso ya rona re ba tshwaraganne le lona emela nne le mogaka mo puong ye betso nne le mogaka tota mme hela lena ke ratile hela gore the le nna ke ditise molaetsa o leng gore o tswa ko batsading emela ke batho ba e leng gore mo familing ya bona ba tshotse ba le bararo mme ile hela ka go tlhoka lesego mmago le rrago mo ba ba tlogela o ba tlogeleng gago e bo e le gore emelang bo ba sala ba le bararo mo nakong ya gompieno yana emelang o tlogetse kgaitsedi ya le one o e leng gore ke ene e leng gore gompieno yana re mmitsa Mmaoarabile mmaagwe o ne a bidiwa Oarabile ke ene a reng a tshwereng yanong a emeng boemong jone joo gore betso re na le lona ke lebogela sebaka seo gore the le nna ke itise molaetsa o tswang go go ra moikotlhai go emelang ya erileng a nyala go tsere mosadi wa go a isiwa ko kgoteng gore ngwana a rona ke ole ga e ka tswa ile bonyenyane ka bone ba latlhagelwa ke botsadi go ba boela ko ba tsetsweng teng mme motsadi o ne a tsa wa isiwa ko kgoteng go tse mma kgota ya gago kie mme ala ka sebaka seo botsadi bo ke re le nna ke a lebogela go le kalo ke lebogile Jesu ki ena wa mafelelo ki Alfa le Omega Jesu ki ena wa matombo Jesu ki wa mafelelo ki Alfa le Omega. Ya leboga moradi go tsweng ko lapeng lona moikotlhai re lebogile hela thata ka molaetso o tswang ko lwapeng mme ka se sebaka go lebega moruti go tsweng ko kerekeng ya ga moruti emelang a isa kgone go goroga mme ke tla kopa moruti Khabela go emelela ka bane ba dira mmogo. Dumelang bagolo, botsadi, all
protocol observed. Antlhaela a le ganong go ka bua sepe tota a mantsi a setse a builwe. Re latlhegetswe ke rra rona. Re latlhegetswe ke rra rona. Ke lebogela Mmamokgosi go re tsaya ka botshelo ba gagwe a ba buile ka ha moruti emelang a neng a ya sekolong sa boruti ka teng. Gangwe le gape ga no ka tsaya nako go nna le ene e ne e le motho o na ka go tlotlela tse dintsi ka botshelo ba gagwe. Ke raya hela no na le nako ya go nna a batse wa mmotsisa. Mme ne re ga o ntse go o reeditse ga o le moithuti ya ka nna ka puo ya diatla ga o eme go ithuta. Motseng o emang go ithuta ya go latlhegela. Ke ne ke ane ke ntse ke anywa le one puo ya batlhokakutlo. Moruti a emelang ke bangwe ba ba nkitileng puo ya diatla, mme a sa nthuti mo go motlhofo kana mo ga go tha motho a simolole. A nthuta one modi wa puo ya diatla, e bong go dirisa mmele wa gago le sone sefatlhego sa gago go bua le motho. Ke tsaya ke re di buile ka ha neng a kgona go bua hela a bua ka sefatlhego a isa a simolole go ntsha diatla tsa gagwe. Moruti a emelang ba gaetsho go buile gore ne le moeteledipele. Ne re le bana ba gagwe re anyilwe mo go ene. Ga ke tla tsaya ke ene o neng a ntlhatlhella counseling, premarital counseling. Pele ga o tsaya o tshwanetse gore o tlhatlhelwe dithuto tsa ko kerekeng goreng go nna rre wa lelapa le mme wa lelapa go itshwarwa jang. Dio tse ke dio tsa a tlogelang a leka go di rutuntsha mo tšhabeng ya batlhokakutlo. Jaaka ke tlabe ke ntse ke na le bone tota a nnetse Baton mo mabelong a kere la neelana jaaka a nnetse the Baton. Ke sengwe se re yang re ya go se gatelela mo tšhabeng ya rona ya batlhokakutlo. So se neng le keletso ya gagwe gore go aga lelwapa go botlhokwa, go nna le lelwapa la gago ke so hela se se botlhokwa. Ga no batla go ithuta go nna rre wa lelwapa, nna ke go ithutetse mo moruti emelang. Ga ke batle go bua tse dintsi tota ke tla malobanyana hela yana moruti wa ka kana moruti wa rona o motona mo go rona ga mmogo le moruti emelang. Ke aka ne go tlhalositswe o thari ke tsaya ke re ke ene a na ka bua dintlenyane. Nna dintlenyane tse nka di buang ke gore dikgato tsa go di ditona tota. Ha ke tshwantseng ke tle ke tsene teng ke dire ha teng ke a tsebikela, mme ka modimo ke a itse gore batlhokakutlo ba teng ba re tla nnang re ntse re dirisana mmogo go godisa tšhaba ya batlhokakutlo mo kerekeng. Moruti emelang o na a rata kereke, batlhokakutlo ratang kereke, modimo o sa ntse a boloka le lona hela lo tšhaba
Modimo o santse a boloka, o santse a fodisa. Re bona botshelo ka letlotlo mo Modimong. Ke rata o wela go le kae? Ke a leboga. A re tshware jalo botsadi. Re Sholo o na le pina mo pelong ya gagwe. Jesus, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, because He first loved me. Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful because He first loved me. Ke rata go amogela Botswana Dance Association. Ke bitse Re Mosepele. Leina la gagwe la sign language ke lone leo, Re Mosepele. Modimo a le teng. Ke na le nako e khutshwane ke na le re emelang ke ke mitsa the big show ke na le nako e khutshwane thata ke na le mo tsatsing la go ntse ke re le go tsetse pele ke
ke rwele rutse e ke ratang thata ya team ya DDC ke kopa eme ka dinao team ke itse ha ka belele ha yotlhe ne ka be e emela ile holo yotlhe leo mona ga ile ha yo ke mamosepe o sa dwa o mo nta ke ena a tlhabile team ya ditats tsatsi la ntlha mpolela gore o tlhabile team ya ditats ke mora ke go na le batho ba le ka ya mo sa ntsale mo o bidiwa bibi ga ke itse ra o teng ke nna mmagwe ya re piki ya bobedi ya ntlha ke na le ba disipisi ba ba tlhano ba ba tsebe ka moruti emela ke be ke emelela le nna ke go ha team nna ko Botswana Dance Association ke mo go bidiwang go tournament director mo gokagani wa tsa metshameko ke be ke ema mosadi wa leno ke emelela ke a ko SSK o mo ditsa ke a go kopa gore ya batho ba simolola go traina go ka gore go na le team kwa le one bilwa le ha ke tsena ba go pa le mo temela mo temela ja ka go bua ke motho a metla ga ise ke a nkemele gore ke itlhalo se ke reng a ba se tsa mpileng a be bila setse a ntebela ke tshameka le ba bangwe a ba dira metlai ya mo ke simolola go nna le tsala e bua mo emela ke be ke mmitsa Pepito go leina le ke le mmitse re emelana ba nthana re mo sepedi ke batla team yane ke bone mo mananyane gore bana le bone ba ka tshameka ko mahatsi ke batla gore team yane mo go tla ditsa ko mahatsi re emela e le bona sa ntse re ruta le nna sa ntse ke ithuta gore ke a ba coach a re kare mo go tla team yane e tshameka ko mahatsi ha ke sa ntse ke a botsolosa ba bitso ke modimo o tla re ke be ke sa buile ko godimo ka gore ya no tsentse dinela modimo ra bo le tswela team e be go la 2025 ke be ke halwa le go bala ka nya aba bitsa AJ mo rutemela tsa AJ mo team ya ga re aba re ke top committee aba top committee ha solo na top committee aba re mo sepele committee dirisana na ke chairman wa setlhopha se ebile ke captain wa sona aba mme bile jaaka ke bua jaana ke bone mo mokolong ga ligi ya simolo national league team e tebele mo ligi team e ha tsena mo ligi na wa itse o ra a tsene mo botseng go di mo ke mora ka kana go toa re tswa hara go thebe patshara go tshameka re tswa hara go joining re tswa mo go tseo tsenga team mo ligi go toa go registration fee go toa go blue tswa mo go wena tsenga team mo ligi go no ho ya la bida ba le teng ba su a re topic a ra tsena mo ligi kana ja ba tsholetsa botlhe ke tebe ke le ma ke be ke a go ba tsenga mo ligi ene le mosadi wa me ba ne ba na le tshepo e ntsi mme nna ne ke santse ke tlhobaela mosadi wa me a ke a bona gore o tlhobaelwa ke a ba ikisa sekolong sa sign language gore a tla go communicate le bona nna re emela o nthutile hela ke re bone wa nthuta mo e leng gore ke ruta ke sa kwale ka pena ka le simolola ke kwa ba ba tsena mo dikeng ya didatsi tumelo ya ga re emela ya besego merahio ba di-television ba dipampiri ba batla go itse team ditane di-team tse dingwe team eo e ne a ka re e betsa ka gore e betsa di-team e
e betsa dithini mo e leng gore ba te ba nyaka gore batho ba ga re kgone go ba intimidate a ke re bona ba le ba gane le bone la go thola gore wa o fela nago o dire sepe di tata nkano gompieno jaana go na le motshameki o gaisitseng kgonega thata emelela gago ngwaga wa ntlha ba tsenelela leki monna o dirile diana o tswetse mo go teng highslows go toa o tswala go pota 100 ka go na le bo 180 ba le babedi ha e go wa to di lebelele di tsa tsota go toa go monna wa mogasi a re 180 wa go toa go to itele se go se le mo bona ga gona o ka se potang ka o se itele ga bedi monna mo ngwageng wa ga wa ntlha wa di go gona gore ile ha nkgonne a ya kita anthara ke go bole se o sa se bone o se bone a ke jaanong ka January 2025 re ke be re emele re tsamaya se re dira ditšhini tse dingwe ga sa batla go tshameka le batho ba bangwe bane ke batla go bona bontsi jwa ditšhini e le batho ka puo go bua kante o na a bula tsela a ba putolola sata sa a mpapelo ba pantsi ha ba ntse ba bua gore ba ne ba hiwa batho le batho bona hela gore modimo o kgona go itsenola jang mo batho motho o mongwe hela go ile batho ba le mo re le nga iso go iragala gore motho a le mongwe hela he batho ba heta 5 di batho ba tere emela mo ditiri ditso tse nna ya mo mpewe ke tshwereng mma ke mma ke ra ke tsile go jala pela ga bena motshameko wa didatse o tshamekiwa ke ngwana o 8 years up to over 70 o na le category e bilwang under 18 yone e tsenyang 0 to 18 gore gape 8 to 18 e be dira 18 to 25 e re tato na e tseneletse go batla go emela lehatshe go matshe o dule number 4 no go batliwa teng mme le la ntlha tsenele go bo go na le go teng 25 up to 50 go bo go na le go teng 50 and above e video the veteran go ra go rotle re ka tshameka motshameko wa didatse jaanong bula dikgoro ke tshotse pele mme hela ke a go dira se re emelanga a leng ke se dire ka January ke tebe ke goroga ha ke ya go ngorong ke ta ikgaoga ke na le mosadi o ntshapotang kana go tswa e ne a tera ga ke mo supetsa mathata a go dira dilo tse tsotletse a ba re God will provide. Amen. So le nna ga ke emela ke tebe ke tsamaya ke tso modimane o tla o ba re tshimi ye ntshupedi tsa go bontsi e be ya ntira party ya batho ke balela ba ga bona gore timi ya rona re se re lela we are a family se mo se se dira mo le dilo gore ka re ke le sola la maemo a haba mme re kgona go tsamaya mmogo la bo Francis e tara la matarasi re ithobalela re reka lofa re reka drinki re ja family ba dirile gore ke ba rate la hanka tshwana ja ke a go batla gore re o gedi every Saturday kan ke ba misa re emela mo te ba nthara re mo sepele ha mo ke mora ke tebe ke tebe tsa re tshube ha ba gana ke ta kopa go kupi gore o no khona go bona gore o na tlhokeleditse gore ne le motho o tsile mo na hatsile go tla go direla sigaro motho me go le diretse rotlhe re le re soletse go le go ntsi mo go ene mme a re sa itlhobogeng gonne o dirile matlhogela o hendile la batho reo wa go tswelela ke a go tswelela ba bangwe ba go tswelela se se tlhokagalang ke gore re bitseng ke ne ke utlwa botlhoko ga go tlhalosiwa malatsi a go ba bohela
ke be ke mme kana le sone o ne motshameko o ka re gorosa a ke re bona gore ntateng ya motshameko ma mosepelo o kgonne go a ithuta sign language le mo re tsena mo go re ba ruta tse re di itse le bone ba ruta tse ba di itse re a go ya kgakala gompieno ga bona kwa bone o ka buang ke be ke sa mo ke so se se botlhokwa thata a re ba tumileng re dire go gaisa jaaka re dira re kopele ba e leng gore ba ne ba seka ba utlwa fela maitshwaro mo modimo gore modimo a ba itshware le rona re ba itshware ga ke tsena ko yaka ne ke re bolela gore re le boitshetse pedi ga ke tsena ko Botswana Rats Association Botswana Rats Association e ile program e leng gore e ile ha moruti a bua kgang ka bitsa ba di lo ba raro ba le mo executive board re etsa gore ke wa ra bo re tswa ka moa wa gore ra go ga sa jang motshameko mo dikolong tsa bona ba dumala ka bo mogala ja pele gore ra ruta mo ra ruta go mo le go ha re ta ba ikhalante ra ba ruta motshameko ke motshameko o ruta le o dintsi o ruta dipalo ka meruta yotlhe o ruta go tsaya decision gore ke tshwana ke gore ke dire se mona go tshwana batho bangwe ba ate ba re how physical but how o tsama 3 meters the whole day ba bo tsamaile 3 meters now ke leng ha ke tshentshile le ngwana go tsentsola tsi bote ba ke ne ke operate le bone le go dire santse ba tsama le thola because ke tshameka motshameko ke se ditse le o tole gore be ke late dithola so go supa gore le boikatiso go teng mo teng mo motshameko so Botswana Rats Association e tsere tshotso ya gore ya kaletsa bana le bogole mo motshameko ya no nna ke setseng ga ka gore ke tshotse pele la ha ba ka re ba e khoga ke inetswe ke sena ka ba iso re ne le sena ha o ka ke re big joy ya ne ka re ha ka winner nya mo le mo wa bona ka re team e sa le le to gore ka winner ke imengwe hala ka go re le o thea tumela ke ka re ya mo ke bona ba ba bua mo le mo antsa re big joy ka gore ke yona na le mo go ke motho na a khona go tsena ga a ba re buta botselo na o ntutile botselo o nsupeditse gore motho ga a tshwanna go ipela o tshwanetse go leba ba yaanong ka le ka ba gaetso Botswana Rats Association e teng le lona le itshupegetsang re ka tswa go re tlola go ngolo re nya metsela ke tlang jana re hente re lo bontshe go ipolotike re lo bontshe go ba bangwe ba teng gore batho ba e re tsatsile ba bone ba pere mmala go tswa go mantsi timi ya DDC wa go tang tshwanetse go a itse e bone ke timi mo South Africa ha lo ka bula la checka timi e tshameka mo South Africa ba lo tla ikhala gore e setse e tshameka go di World Cup ile hala go bona di picture tsa bone ha ba supiwa gore ba tshameka dikatse be ba leteletsa ba ntaba re mo sepele ga la gore timi wa go tlanyetsana there's a register le World Darts Federation re supile go team engwe hela mme ga engwe hela ka gore re emela mo supile go team go simologileng go motšhuti ke dumela gore mora ra motho ga ke itse gore ke eng ke kana nna ke nna ha mangwe mme ke ruta team go motšhuti le go mo gotsa ke ipotsa gore ke ene ke sa simolele kwa ka gore le go gola ke boletse bangwe ba mo itse re mo sepele o na berekela go sepate ke malome ke ile go to o bereka go sepatela re mo sepele ba gaetso go bontsi mo re ka go buang ka mogaka ke mogaka ra go sala re mo celebrate re ka lala ntateng ya gabe emela jaanong ka le ka ba gaetso ga la latlhegelo le lotsi re latlhegetswe go motsega ka le Melo ya me ekina na yo Kasa, tadi yo kenana yo,
bao theo của nó cha cha vô bác có cũng cho bán theo quan bán theo qua cam một tiền mà po cá quan theo can cá quan cha là Are you ready? Ya lo coja. Si me ha dado lo que de su anciani, es más que vaya. Todo pensado. Le queda para caerle. Ya ocupa 2 minutes espera. Isso já na atuação de Guanana, isso que estava e na lami, isso é o gás, isso é não, isso é o jacaré. Isso muito é, a você muito é, não muito é, mas não morro, musculo. Como a roupa para amar, o gafar. Tanto cara se muito como a roupa para amar, né? Se for você se necessita, é melan, levar na eu agora faço isso, eu rabo uma roupa para amar. Eu vou lá morro, os colos levam o tuano, eu comparo levar o tuano. Como a roupa não para amar. Muito semelhante. Ah, tá na jogar futebol. A sua lá jogar futebol. A computer levar balão. Postura. Que é uma postura. Uma pessoa programada, eu vou supor, não vou levar uma ruína. Não, para não é ruína, ela. Colesterol. Colesterol. Apa não tem mais nada, como a roupa não programada. Como a roupa não carrega, eu vou usar nada, eu vou usar. A pessoa leva o usar. A comida leva. Como a roupa não carrega. Você vou para amar. Como show de carro. É mesmo? A burra toda. A urina. Tá na rede. Se for aí de presente. Bem. Então, eu acho que deve se tornar comigo. So, hello. Anak lami untuk doang.
I'm told rather to be Bella Honey. Nala mala suka ni ko nala ko ma ban ko ma ma ho ban ni ta ku na kalwa ka ta ho e ala ba ema football yo ai ba ta ko ta ana ta bola wina o kan ba ku ni we da ba ku ta le he ema la ni push anna hale ba o kan ba Comida, vai era muito unhada, papua, mama, é melhor puxa, babua, leita, babua, simulan, polo, governa quando vai na volta, é ruína, ruína, também amor. Kalau hari kita perempuan beramal, kita kawan kita hai berang au jalan kita hau, kita pada buha, pada emal cikan di mana tahabau jalan au muh jadi muh romba jalan au muh emal lagi nang pada why cô bánh yêu cô dễ nó cô sẽ có thể cao quả 320 tahun di 320 tahun aku ini lupa mai itu bawa langsung apa ini apa lagi Tuhan bahas dia bahas sama kita melawan apa kau kan itu kawan kan kita lah melang anak bro halo kak anak domar tabang apa yang saya tahu, aku banyak tahu. Hasilnya, abang bilang kau ni, anak berkait lepas hari ini ha, berkait lepas hasilnya, wang bukan pemelang. Ada tahu itu, ada tahu nak hebat. Sekarang mahu khususnya nak. Anak tengah yang mu, kamu sayang, tuh ini kau ini, ada ini apa? Sama orang lihat slow, now the day now. Orang awal ulan. Bukan apa. Aneh. Oke, ya sekarang, kemudian belah. Now kita, kamu oke. Sekarang tahu, mulu pasti, mulu ngarata. Benar. Belah. Itu harus berbaik, itu harus berbaik. Baik.
Dumela Bagaro. Ya ke eletsa gore pele ba gaetsho go botlhokwa gore ke lemoge bangwe ba ba teng ka gore e ne le bontlha bongwe bone le emelang ba ba agileng ngwao ya rona ya batlhoka kana ngwao tota ke so se botlhokwa le ba ba bopileng thuto ya rona re hano jaaka mmamokgosi a kile a bua gore kana ba simolotse ba le ba rataro ebile go sa lemogi gore a ke bana ba ba ka kgonang go rutega ba tsenelela dithuto jaaka bana ba bangwe mme ka jalo ba gaetsho emelang le ba bangwe e ne a nna bone ba neng ba simolodisa setšhaba sa Botswana gore se lemoge gore ba tlhoka kutlwa le bone ke batho ba kgona go ithuta fela jaaka motho mongwe le mongwe jaaka Motswana mongwe le mongwe. Ke ne ke eletsa go lemoga mathišara otlhe ke tla simolola ka ba ba seong ba ele ke bone ba ke itseng gore ba thaile thuto ya batlhokakutlo e le mme Mamasoko ke moagi wa Mogaramotswa Agnes Mamasoko le mme Mamasimega ke ba ba tlhokagetseng ke bone tota ba neng ba simolola le go emelang ba le barataro yaka mmena a ba bua e le Chebukane e le emelang e le Sithwalisiwe e le Emily e le bo James ne ba ke generation e ne a tla morago ga bone mme ba go botlhokwa ka re nako a teng go le mokwakwa ba gaetsho mme go sena sepela mme ba kgona go isa thuto ba tlhoka kutlo go ke eletsa gore mathišara a mangwe ba neng ba tla ga morago ga bo Mamasoko ba ke nang le bone ba emenyana le bone ba bone Mamogami Matshegang le ba bangwe ba gaetsho ba ene gongwe ka matlho a ke kgone go ba bona ke kopone ga mmakela o tswele ena a diteng ba kadiang go botlhokwa thata gore ba bue ba gaetsho go botlhokwa gape gore ke bue ka mme Mabaleseng ba gaetsho ke mme o ne e le motsadi wa bana e le Mmekgo mme ka ga ke bonang go ntse ka teng mme go tere celebrate ka emelang tshwanetse re mo celebrate gape go tla go na le monyinyo re ka re gakologalwa dinako tse neng re na le ene re itumetse re tshega yanong nna kore ga ke ka bua mme motho o ka buang sentle dineo tseo gongwe di ana le mogakologelo ka dinako tse ne re tshega ditumetse ke Mmabaleseng jaanong ne ke kopa go ipagolela mogolo ke bitse Mmabaleseng motlotlonyana a bue dineo tse pedi gore le tle le bone gore nnyaa emelang e ne le motho o ntseng jang batho ba buile tse dintsi ba gaetsho ya nna ne re le ka gore re bue tse e leng gore ga di ise di bueng e tla go sena go bua be ke feleletsa nna ba gaetsho ke robegile pelo ke tlo go palwa ke go ka gore bana ba godile bosara ke ba se ba bona yaanong nna yo ke le farologanetso ke nna Mmabaleseng tota ke simolotse le bana ka 1980 ka di-first tsa May ke ba godisitse ka lorato ke gore ne ke na le bone yaka bongwana ke gena ko lapeng ebile bone bana ba tsere lorato le nka bene ke le ratile bongwana ke ka gore ne ke buagantse bana ke nna ke tsile go rata go refofela ka gore nna re tletse magolo bo ba re ruta ba raba ga o ile go bela ga ngwana a mogolo jankana le mokoana ga o go atla le ba gago ka gore ga ba wela ga basimo wa go sala wa ga godile yaane ne e le kgang ya gore ga o batla ngwana o tloga le ngwana a tloba o tlo o kgonne go tsaya marato otlhe yala bana ba gago wa ba ke go mo bonela yaanong bana ke ba godisitse batho ga ke na dipuo dipe ke tloga ke nyesekang mme ke ene nako ene ke tla ke rotla bua bedtime tota nna ke ra
ke bontha mo ba ngwao ya batho ka botho le se ka la re ya mo tlo go tsane ya ga go logelwa emela ta ka na le go ke le mo tshwanetse wa go na go mo ena itse thata ha ke tshameka le ba ba utlwa mo na tshameka ka ga ba go go lo sa le se thata e be le gore no ba sa go lo a tsenya le 7 ona go le ni rasna tsenya ba go ba ra sa ntse ba le ka go mo tsa kwena le na le lo mo na re go pele se go ka le go sta ke na go le a di la re mo re mo pe na wena o ta o go na go mo hape ile le gore bana ba sekolo ba go na mo ba go danyana le ona ba tsone ba o tsa mo go ke masini ya masini ya bana ka go 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 bana ba ga ba na re tsena mo sekolo di tsena go ga mo sekolo ba bona fere ke mo di na ba ba re ba fana ba fana ba ta mai ra ni me la go no so ba hai me la na tsela ka me ba mu ka ba mu so le ba tsena na re pa le tso ma bona ba mo re ka ka no tso le kansela ba bua le bona ba ba heba le go re go na ba nna me ba ga ke le tsa ka go etsa ka gore nna ke tse emelani le kansela e le go go le mo ya mo ya ka se mo le bona boa bona association of le ne le pa le ke le lo le sa ke o le amba ba ba utlwa gore ba pena go a tlo sa ya ba tsa go mo ya bona na ke mo kona le ka la haya le gore pa le go ha re le ka ka terminale bana ba go go primary secondary tertiary na di graduate tertiary first degree na di master di ba sa ya no ne ke ela tsa go ditsa makata ha sholo a go patela go ba makata a ba tsenye le challenge o ya rona ba rutwa a re ke go re promote sign language ke ba ba mo so that's how in the man I will come to document to taro ta ma ga tinga go na le mara na re go re ne e go hela tse go ka ruta setšhaba ka e ka setšhaba ka sa la mo o re ska na le mathata a go le dikitse ba go ya ra ta le go pa e re le go pa go tsamaisa ba go tsana mo sa gore na go community ya gore re o tle ba re ya ka tsini o ya ba ka ba ba tsini mo ile go mi le ka go ba le mo ha go ba le mo ba re ka tsa ya tiro le tshwana le re mo go lo le gore nda na le di wa go ke le mela go tsa kana ra tsa se mo ya ra re ba bitsa ka eme go ya ba re go ke go le ba ga se ga mo di screen na ro na ba ga ka le ka ba ga ke ni ke mo wa ga le na ba ga Mimi
from Botswana Bible Society. Bible Society of Botswana. Bible Society of Botswana, General Secretary, le ga ke mo se botsa ke na le motswana wa le le board chairperson wa Kotale la maele mo Botswana ne metro mo superior jao le bana ba rona ha mo ba Bible Society na rata tshwetso ka bona go bereka ka le mo rupiana re tla tsara o pe mo tswa mo office re tle kwa no ta go itumela le go ta go celebrate go tselo la Hamurudi le go ta go lela le lona re ke le reina la mo simola ka 2019 le ba Bible Society of Botswana re dira Bible kana re ba mo la Bible mo dipong tsa rona tse di mo Botswana tse re setseng di dira tsa ba skala gadi ya mina 2019 ra nna le nora kana keletso ya go nna le Bible ya batho ba me ra kopana go mantla go kopana le ene mo temela ana ke la kopana le bangwe ba ba batla go ba thusa ka rona na le keletso le nora la go bana ba tlhoka go bana le Bible ya bone me ra simola le la rona go ikela project e simola sentle ka 2019 a hela di translator la batsamaya ba go ithuta okay no go se ka se so go kangela ke gore mo re temela go simola go ntleng ya project e bona ana le rona bibile ne re motsa jaaka moruti wa ba tlhoka putlwe le ra bone mme le mogolo le gore ka ene o ne a sa itse jaaka motho ne ra na le bone le bo mona a kgona go tshameka le bone bibile ba nna ba mokokwane tse ka re ke ne ka bona sena ha le go Cape Town le go ile campaign ka go tlhoka putlwe le ba ne ba tswa go mahatsheng a mangwe a kgona go rata iseng le bone ya ba motsaya jaaka mogolo wa bone re le Bible Society re ka re latlhegetse ka gore Morutemelang has always been instrumental and has always been part of every phase ya translation ya rona e tsenetseng gompieno mme a na le toro ya go bona e wetse mme ebile Bible ena e la available for batlhokapuo mme re dumela gore re tla tswelela re kgona re tla re mo ngwageng tse tharo tse di tla tlang Paramabasi Ramasikohu ata dira sa tshwara se dira bowa a diletswa sena ona na ke be jaaka ke bua re tla de se mo wa Baramuti ine ile mo mo le le gore re mona ele elda kana advisor ona ka ina re tla di phakolo ke di ntse mo go ene mme ke tsena go na le ke mo ga le tsone la gore e be re kgona go aroga botshelo ga ga morutelo rona. We will continue to celebrate him. We will continue to remember him and his sense of humor. Yena anali one ele motho ele gore ka ene bona tswela o ka nna moritile ene go tswela o tsaya ke khalle ene le go tsa mo go ene go tsa ye go mo tsega mme se mo ya sa ba re kana le kele tsa go tshela mme se ra gore every day take it as a day that you live to the fullest. Love each other, forgive each other, do everything possible to have only lies on God to know for example. Amen. Ke tlebe ke kopile moemedi wa Manyao Workers Union ga le teng go gatela ka kopile mme ke santse ke ntse ke ditile yalo jaaka ke bile tiro e ke dirang ke e tona gompieno
Lotwana le re bona le ntse le tsamaya le bagaetsho. Tirelo eno ya rona e a gasiwa live mo di-pageng di le more than 100. So le sekala tlogala ya ratla ga go lona la le ba go sele ka go ka tsela e tsika e live gone go mpiekwana mo di-pageng tse dintsi tota more than 100 pages mo di male se go atse yaanong ke tlebe ke kopile gore ka seela sone seo re tlebe re hile nako eno moruti gore a re hele go gola phomotso o yang khoga moruti le tlogile Paulo a re go tshela mo go nna ke keresete mme le sokephele ke go rapele botsadi modimo re ya go leboga le mo phirimaneng ya letsatsi o ntse ko modimo Jehova re go lebogela lerato la gago morena re go lebogela letsogo la gago Jehova letsogo la gago morena le sa khutshwagalang go utlwa thapelo tsa rona re ha morena a bo o hape dipelo tseo Jehova tse di utlwileng botlhoko mme morena re a itse fa lefoko la gago le lentswe le le hitang tšhaka e magale a mabedi morena tsebe tsa rona di le 9 kae modimo a re sebogatse modimo a re sebogatse mme ke bataka ka phela re ke tsepa di mo bukeng ya ga mareko kgaolo ke ya bone temana ke ya 36 temana e boela gantsi mo dikwalong tse tsa ga Matayo tsa ga Luke tsa ga Mareko ka gore ga o ka lebelela mahoko a ga Jesu a ne a reetswa a kwalwa ke borreba bone ja bone modimo a re sebogatse ka jalo o tla e hitela gore e mo dikwalong tse di harologane mme a re bale yana ya re 86 mme ba tlogela bontsi ja batho ba mo tsaya a ya nabo mo mokorong fela jaaka a ntse a ba patile ka mikoro mengwe 87 mme ga tsoga matsubutsubu a matona a phefo mme makhubu a metsi a tolela mo mokorong mokoro wa ba wa rata go tala 38 mme ne a bo a lekwa mo selong sa mokoro a bo a robetse mo mosamong mme a tsosa mme a ba tsosa ba mo tsosa ba mo raya ba re moruti a ga ona sepe fa re nyelela 39 mme a tsoga a kgalemela phefo a raya lewate a re kgaotsa o sisibale mme phefo ya khutla ga ba ga nna tulalo e kgolo 40 ya go hela mme a ba raya a re a ga le poifi a ga bona ope wa lona yo na le tumelo modimo a sebogatse ka bokhutshwane hela re kopana le mahoko Jesu Biblia re a bo a tsaya leeto ga bo gona le leeto mme le Jesu a le tsaya Biblia re a sena mo mokorong
ya re ha tsena mo mokorong Bibele ya re ga bo gona le barutwana ba gagwe mo mokorong ba tsere leeto mo di ba serohatsa mme Bibele ya re Jesu a bo a robetse mo mokorong e re ha mokoro o tsamaya Jesu a bo a robetse gantsi ga re tlhalosa temana tse re lebelela se mokwadi kana maikelelo a mokwadi le se mokwadi se mokwadi ene a kwala le go sone mme ke batla go tlhalosa gore mokoro o ka supa lapa mo di masewatsi o ka supa lelapa o ka supa family ye leng gore ba tsamaya ga mmogo mo botshelong mme lapa le ya re ga ba tsamaya mmogo ba le mo botshelong ba bo ba na le Jesu mo lapeng la bona Bibele ya re mme Jesu ya re mo mokorong a bo a robetse ko motshio ga mokoro mo di ba go sebatse ke batla go tlhaloganya gore Bibele ya re ga simolla ga nna makhubukhuru mme mosepele o ne o tsweletse se ke go supa ga nna le wena mo botshelong ja rona go ka nna le makhubu kana ga nna le mathata ga re tsamaya mo boetong ja botshelo mo di masebatse Bibele e tlhalosa gore ba ne ba itse yo neng ba ka bokua ba ne ba itse yo neng ba ka mmitsa ga mathata a tsena ba ne ba itse leina le ba neng ba ka le bitsa ga seemo se se tshwanang le se se goroga mo di masebatse ga o bala mo bukeng ya ga Moreri kgaolo ya bo-8 temana ya bo-8 e tlhalosa gore ya re ga gona ope yo na le maata mo nakong ya leso ga gona ope yo na le maata a go emisa mowa ga o tswa mo mmeleng ke se Moreri a se tlhalosang ka jalo ope yo gayo ke batla re tseye re itshwantshanye le Jesu a le mo mokorong kana le batho ba barutwana ba ba na le Jesu mo mokorong mo botshelong ja bone e le barutwana ba re ba sa itse leina le pele ba ka le bitsang ga go le monate go le bothoko ga e se leina la ga Jesu o di ba sebatse mme se botsadi e ka nna lapa lolele se botsadi e ka nna rona mo nakong ya gampieno mokoro o re tsamayang mo go one o le gore ga re lebelela ko morago re a bona gore re gare ka mathata mme Bibele ya re e re ga makhubu a simola metsi a tsena mo mokorong ba ne ba tshogile metsi a e ka nna mathata mme mokoro e ka nna lapa la gore mo lapeng kana mo botshelong ja motho mongwe le mongwe go na le letsatsi le leng gore mathata kana bothoko kana seemo se le mo sone se be se diragala modimo wa sabatsi ke tekele leso re a le itse mme ga le tlwaele ke sone se reng go sa kgathaletse gore re nnile mo dintshong di le kae re be re ga leso le tla re be re ga kgamala re be re lela mme Bibele ke tlhalosa gore ao a re se ka ra hutsagala jaaka batho ba senang tshologelo se se monate se ke se ithutang ke lebaka la gore go tsamaile motlhanka wa modimo ke sone se Paulus a reng go shoma go nna ke keresete mme go tshela mo go nna ke keresete mme leso ke phele Bibele e tlhalosa jalo mme ke batla go raya ke re Bibele ya re ha ba ne ba bitsa Jesu mo mokorong Bibele ya re a emelela a kgalema mme go kgalema ga gagwe a re a go nna le kagiso ke se Jesu a se bua le mo nakong ya gampieno ke se Jesu a se kgalemelang le mo phirimaneng ya letsatsi ba e le gore rotlhe re emeletse re ipotsa gore motobo wa dibuka kana motobo o leng mo tshela o tsamayao re ba gamang modimo wa sebatsi ka go bua le masika itsala le ba botlhe ba ba kile matsela le rre modimo wa sebatsi go na le leina le leng gore ka lone le le yesi ga re le bitsa re le mo bothokong jaaka le mo bothokong jaana re be re itse gore kgomotso e tla mo go rona mme ka go bua le wena gore wena ga o leng teng mokoro o tsamayang ka one a go na le Jesu mo teng a mokoro o tsamayang ka one wa botshelo a botshelo ja go jo tsamayang ka jone go na le mang yo ka mmitsa yo ka re ga o mmitsa a emelela a kgalema a re a go nne le kagiso modimo wa kgalema le mo phirimaneng ya letsatsi mme o kgalemela bothoko mme o kgalema selelo mme o kgalema leso mme ga emelela a re a go nne le kagiso
akamiso ipe ele hasele kariha akamiso ya modimo ke nne le batho ne ke re akamiso ya modimo ke nne le batho akamiso ya modimo ke nne le lapa akamiso ya modimo ke nne le ditsala ka gobane mogaka o robetse bibele ya re ba ba tshwanang le bagabashi ba robala ba letela e tla re mothamo wa porompeta o kgalebatang ba emelele le bone e nne basupi ya gore Jesu yo re seretse mo ene ne re mo itse bibele ya re a kgalema mme ya re selelo se se neng se le teng mo lapeng mo mokorong mo sa hela ke Jesu yo ka mmitsa ke Jesu yo ka bitsa leina la gagwe selelo sa ena ke Jesu yo ka mmitsa bothuku tsa ena ke Jesu yo ka mmitsa a thuba bothuku sa mo pelong ya gagwe ke sone se moopedi wa pina ha emelela a opela pina a re ha bothuku bo thuba bo tsena o shebe Jesu ke batla go bua le batsadi le basikwele le mongwe le mongwe yo ha yo gore mo phirimaneng ye jaaka moreri a bua a re ga gona ope yo nang le maatla a go emisa leosu ga le goroga ga gona ope nang le maatla a go emisa mowa ga o tswa mo mmeleng fora gore le ngaka epe e rutegileng le moruti ope yo ka rapela ga nako e gorogile ke sone se moreri gape go kgalo ya boraro temana ya boraro a re go na le motha le nako ka hata se ga letsatsi ya sengwe le sengwe beso ke modimo yo ka re bolokang mme ke modimo gape yo ka re hang kagiso ke sone se re batlang go bua ke batlang go bua le mongwe yo ha gore mo nakong ye barutwana ba leng mo talelong ba ne ba bitsa Jesu ka ba ne ba tshela le ene ka ne a le mo matshelong a bone le wena ha o le teng mo mokorong o mo gone the bitsa Jesu a tshele le wena the bitsa Jesu a tsamaye le wena the nna le Jesu o tshwanele monna le mosadi ba erile ko kana bibele ya re Jesu a ba a se kgakala le bone ya re ha mofini o hela ba itse gore ba ka bitsa mang a ba tela thuso modimo wa serogatsi a re go motsegeng ga ke khuta bibele ya re leina le lente le thwathwa kgolo go na le setolo ya re monna yo motona kana monna wa mogaka o togelela boswa bana ba gagwe mme o ka gore ya re ga se na go bua ka boswa ya re mme segolo-bogolo leina le le thwathwa kgolo kana monna yo motona monna wa mogaka o togela leina le le tshwanang jaaka itsekutwa sekgowa se bua gore he has left a better for me modimo wa serogatsi ka jalo a re go motsegeng mme re seka ra lela jaaka batho ba ba senang tshologelo mme phirimaneng ya letsatsi re bua lefoko la ga Jesu ra re a kagiso e teng mo lapeng a kagiso e teng mo ditsaleng a kagiso e teng mo go ba masika a kagiso e teng mo golong ye yotlhe jaaka Jesu a emeletse a re a kagiso e be le lona ke go pareme ka dinao kagiso ya modimo e nne le lona mme re sehela se re se opelang seo pele ga ke tla go rapela e nne sehela sa go supa gore ba ba tshenelang mo moreneng ga ba robala modimo a serogatsi mme sehela se e ka ro ka se opela wa se phaphata ka letsogo ga o twala gore motho wa opela motho o koba bothuko motho o koba lesu mo peleng ya gagwe motho o koba boithoboga mo sefategong sa gagwe modimo a serogatsi ke go ba sehela seo se re ta se opelang mme matsogo a rona a supe gore re ntsha leso re tisa phenyo
Thank you, man. A rapele, modimo re a rapela. Re utlwile lefoko la gago morena. E re Bible lefoko la gago ke lefoko le reng ga o le romile morena. Le seka la bua hela le itshupere. Le diragatsa thomo yeo le romile. A le tsene morena lefoko le morena le yage mo dipelong tsa rona. Mme Jehova re tsholetse difatlhego tsa rona tse di tlileng tsa thunya. Jehova a le okwane la gago le re phatimele. Mme re bua kagiso morena. A ke mafoko a kileng a bua ke morena Kriste Jesu. Ha go neng go le bothata, ha go neng go le botlhoko teng. A re a kagiso e be le lona. Re kuba poifo morena. Re kuba letshogo morena. Re kuba go thonya ga dikgapipelo morena. Mme Jehova re bua moya wa gago o galelela a o rophegele morena. Moya wa gago wa tisetso morena a o tsene mo dipelong tsa rona. Jehova ke rapetse ka lebitso le le maatla la morena Kriste Jesu. Mme re sa tsere kanela ka madi a morena Kriste Jesu ra re morena ao Jehova se go hatsa mme morena o tshwaretse leina la gago ka lebitso le le maatla re rapetse. Amen. Thank you. Oh, thank you so much. Renali, kokopa botsadi go tla gore ha dikitsiso pele ga re tswala ka thapelo. Ke tebe ke letlile botsadi ya re go tla ka kono ba re ha dikitsiso. Ha botloko
ke tlo go lega dipitliso tsa boseruri. E tla re ka la botlhano be gwa go tsawa ngwana wa rona, tsala ya rona Moruti Emelang ko Mabiteng ko Mošateng. E be re ka Saturday mo mosong, e be e le a go bewa ko motseng wa gagwe wa Bohela. Kgotla ke mo ke ko dinokwaneng ko Seraya go na le dinokwane tse pedi, mme tse ke dinokwane tsa ntlha ga o tsena mo motseng wa Serowe. Di lebagane le filling station ya gago, mme le ofisi tsa go mme tsa Setlo. Ga o le tsone ditabo ga o tswa Kgalate, ditabo di le mo lefting ya mo right-eng ya gago di ofisi, o bo o tsena mo lefting. E be ebile o boa o tsena mo lefting koro e nna ka go bologile main road, o iphaphathela ka tsela ke ntlo ya bobedi le ga o le ga tseleng go a bonala. Mme ke tsa re ta provide megala gore ba e leng gore gongwe ba ka dumela ba kgone gore tshwara ge ba ka ema. Rara ka dina le maatla la Kgosi Jesu, ra go leboga mo tshobologong ya letsatsi la gompieno. Ra go leboga ka botshelo jwa ga Moruti Emelang go ba tshetse magareng ga rona, mme a dira pharologano e tona mo matshelong a rona Jehova. Ra leboga ra le ka ba lelapa ka ditsala ka badiri ka ene botlhe ba ba tsileng le mo letsatsi la gompieno Modimo, le lefoko la gago le re le amogetseng, gonne lefoko la gago le neela botshelo, le neela kgomotso, le tlisa pholo mo moeng ya rona, mo maikutlong le mo ditlhaloganyong tsa rona. Ra leboga ka tiro e yotlhe rra, gonne ne le wena o re eteletse pele ka moya wa gago o boitshepo. Mme ra lopa Kgosi ya kganalelo, wena yo o sa latlheng ope, tswelela le rona le jaaka batsadi ba tle ba Serowe, tirelo yotlhe e tla dirwang ko Serowe. A moya wa gago o boitshepo o ba etelele pele, o ba neele bokgoni, o ba neele moatirisano mmogo wa go ela mmogo ka dina le maatla la Kgosi Jesu. A kgomotso ya gago ya senela ruri e nne mo dipelong tsa rona Jehova, ka dina le maatla la Kgosi Jesu Kriste. Nwa yotlhe e bosula ya ga mabasatane ya kutlwe botlhoko ya boitlhobogo ra e bofa re kgoromeletsa nte ko diheleng ka dina le maatla la Kgosi Jesu Kriste. Jehova tsa taolo mo go tsotlhe ka dina le maatla la Kgosi Jesu Kriste ra go leboga. Amen. Amen. Tiro la rona e tsile ko bokhutlong, ke tsa gore re golesegile gore re ka phatlhalla. Ba e leng gore ba eletsa go bua sengwe ka Moruti Emelang, ba na le melaetsa ba ka kgona gore ba tle yaka ke se go le live ba ba eletsa go bua ba ka Sakalina le batla la ga Kgosi Jesu Thank you.
PSC. I learned degree level 1 and level 2. So we are going to thank you. Yang dimedisa kwa dile le mata la gore na tsa president ile bogela tshola ona wa rona o ile ka kono motona kono nya disitse mwanake ile a bona tsoko o nya disitse mwanake ka mso bibi morape ka jalo ka riano ga go ile mwanake aba go telo go motho o e abu tita go thale ba go thale ba ntamo go go itse ka seo ke le go la tsela ba go ka re moya wa go go ba le ka ka amen ba re se le mo ke phomotso le ka mosolo ra se bue ra go peletsa mereki ga rona ra go peletsa motho wa rona mera re ba ile gore le ga bona ba heso ka ya ke ka bona ka motho wa rona ha ngwana wa rona a go ba ile la go bela mere re a se ka ra a pele le ya ka bona ra le ga ya e tumele thata ke ya go ba go ba tumele thata ba go ne ke ile le go se ka go tshaba ke mo ke ga teng ka yo
emela o dirile ditso o tsholeditse leina la rona o tsholeditse leina la ga Mothapa Moikotlhai re lebogela tiro e leng gore o file setšhaba tota re mototo ka wena re celebrata botshelo ja gago tsatsi la gompieno re na le wena tota mogaka hela le mo dibjatse hela gonne hela jalo ra go lebogela thata modimo tagolo ko e leng teng re botse re na le wena mo moweng hela jalo ke lebogilela thata ngwana ga malome ke a leboga Come translate. Okay, the burial will be held in Seoul, where opposite City on Friday. Then on Saturday, hope to see you there. We support the deaf community. We support all of his families. We support him because he really was a good inspirer in our lives. Thank you very much. See you in Suruwai. Thank you.